Soldanis kien iħossu maqtuħ mill-ħajja kulturali kemm dam joqgħod Għawdex? Kien hemm naħseb periodu speċjalment mhux biss kien iħossu maqtuħ dejjem, imma kien hemm periodu wkoll meta kważi kellu ċerta mibeda Għawdex, nirreferi propju għal periodu tas-snin 1753-1757 u dan raħ minn ċerta korrispondenza. Issa naturalment hu kien iħobb ħafna Għawdex tantu hekk li kiteb il-Gozzo Antico Moderno e Sacro Profano. Però f'dan il-periodu li qed insemmu l-iżolament intellettuali li kienet iħossu fih De Soldanis joħroġ bil-kbir fitri li kiteb lil korrispondenti tiegħu. Per eżempju, għandu frustrazzjoni kbira għax iħoss jgħid bit-Taljan altro non ho sentito discorrere che sopra le mete dei grani della cultura dei giardini, eccetera. Ġifieri qed jgħid il-poplu Għawċi huwa popolo rustico tal-kampanja fej ma tantx jitkellmu fuq affarijiet intellettuali importanti. Dan jidher u ġej semmilna Kassar Pulicino. Problema kbira hija l-komunikazzjoni. Għawdex bħalmu llum kellu double isolation, immaġinaw iktar dak iż-żmien, u allura dan il-fatt li laqqas jaf il-posta tiegħu hekk tasal mhux qed tasal, kienet joħloqlu ċerti problemi. Dil-periodu di crisi, fittra minnhom jgħid, io passo coi libri, perché non mi torna a conto il seppellirmi nell'ozio. Jiena mitfuna u jiena jkolli noqgħod naqra Għawdex dan nitkellmu f'Diċembru 1753. Qed jgħid ikolli noqgħod naqra biex ma nintilifx flass hawn ġo Għawdex. Għalih il-kitba ssir antidotu kontra dan l-ass, hija ħaġa li tħallih jgħix. U allura jgħid il-kitba wkoll, kitba tradizzjonali eċetera, tajnu kontra biex ikun jista' jikumbatti din is-sitwazzjoni. Per eżempju, fit-3 ta' Mejju 1755 ara xjajt, kontra Għawdex quasi, sono qui da 21 anni, il paese non conosce Minerva. Ġtaf ġifiri non conosce Minerva, ġifiri Minerva kienet l-alla tal-poezija, tal-erf, eccetera. Et jgħid li Għawdex, in-nies hemmhekk ma jiddilettawx bil-poezija, ma jiddilettawx bil-kultura, u allura qed jgħid li għandu tedjo u inkomodo, li huwa skomdu f'Għawdex, li huwa mdejja, tedjanti, eccetera. U jgħid f'din littra li huwa jixtieq imur dove renja la xjenza, fejn hemm il-konoxxenza, fejn almenu hemm il-qari, fejn hemm in-nies intellettwali. Jiġifieri dan jagħmlu imdejja, bdem imdejja. U din il-vina ta' dwejja, din il-mibeda u mħabba fl-istess ħin ma' Għawdex tkompli, per eżempju f'Mejju tal-1755 jgħid palma taf qed jgħidu il-kommerċju dei dotti è bandito nella mia residenza, il-kummerċ tal-erf fejn noqgħod jien ġo Għawdex bandito ma jeżistix. U jkompli jgħid pereżempju fi frar 1756 jgħid jiena ngħix sotto un klima barbaro. Alright, jiġifieri kienet iħossu depress. Da kollu jispiċċa fir-rebbija tas-1757. Fir-rebbija tas-1757 narawh. Et jikteb u qed jgħidlu isma' trovandomi al mio giardino del nostro nadur, io questi giorni passati a godermi la caccia delle tortore sono adesso quieto e tranquillo. Fil-rebbija tal-1757 kienet iħossu tranquill, komdu, in-nadur fil-ġnien tiegħu kien għal-kaċċa tal-gamim. Kien imur għal-kaċċa ġifieri De Soldanis ukoll, u qed iħossu kuntent. Għaliex? X'sar issa b'dan? Mela, l-ewwel ħaġa din l-allerġija kollha f'dal-perjodu kien il-żmien li kien spiċċa l-annone Kartaġinese. U dal-madof tal-annone Kartaġinese li kien lest diġà f'sa Diċembru 1753. L-ewwel ma kienx jaf hekk se jippubblikax waħdu jew ma kod boħrajn. U mbagħad kellu dubju jekk jippubblikax Firenze jew Ruma jew anki Palermo. Sal-1755 għadu hemm indeċiż. U tidħol anki Venezia fejn huwa jixtieq jippubblikah u jgħid pereżempju ritornata che sarà la fatica più che io so che in quella città vi sia della buona stanza della stampa ġo Firenze, sono pur pratico della romana. In Venezia non è corrispondenza, a Venezia għadu ma jaf se jagħmel. Ma ninsewx il-problema tal-istamperija. Malta ma' istamperija dak iż-żmien. Allora kellu dil problema kbira. Sa Mejju 1755, xarej wara din li rajna qabel,
qed jissuġġerixxi li ssir Venezia anti s-Sinjor Albrizzi. Certamente il signor Albrizzi potrebbe molto giovarmi con la sua stamperia mancando questa in Malta. Imma jerġa' ftit ġranet oħra jikteb ittra oħra u naraw indeċiż mill-ġdid. U qed jgħid hekk għandix issir issa jew Palermo, jew Ruma, jew Venezia. U isemmi interessanti wkoll li jekk kellha issir Palermo ikun ideali għax hemmhekk ikun jista' jaqralu il-proofreading, jagħmlu l-proofreading, jikkorreġilu l-bozzi. Priore, frate Fortunato Formosa Agostiniano li kien jgħix Palermo milli u qed jissuġġerih bħala proofreader. Insomma, dam aktar minn sena indeċiż dwar fejn se jagħmel da xogħol. Ed kif diġà għedna l-problema tal-posta, ġivu jilmenta l-ħin kollu da li qed jikteb u tweġibiet min qed jirrispondi ma jkunx qed jirċevihom, idumu x-xhur sħaħ, eċċetera. U fl-aħħar qed ngħidu mela li jikkwieta f'Mejju ftit jew issa l-1757. Għaliex? Faċli. Għaliex f'xahar wara dak ix-xahar ġie Malta u telaq għar-Ruma. Fejn għadda kważi 8 xhur. Mela dak l-iżolament li kellu inqata' għal dal-perjodu, inqatet ukoll l-indeċiżjoni dwar il-ktieb. Għaliex għax issa mar-Ruma u ppubblikah propju waqt il-Annone Kartaġinese waqt li kien qiegħed hemmhekk. Issa dan ifisser li baqa' dejjem soddisfatt u mbagħad jiġifieri issa għadda dal-perjodu ta' kriżi viżavi Għawdex naħseb li intellettwali bħal De Soldanis kienu jħossu ristret spazjalment kemm bħala spazju u kemm intellettwalment. Jiġifieri probabbilment baqa' dejjem din jħossu m'għandux ma' min jikkomunika ma' intellettwali u naturalment imma mbagħad il-fatt li ġi Malta li detense nagħmlu l-bibliotekarju dak fetaħlu daqsxejn iktar. Minflok id-double isolation li qiegħed fiha Għawdex spiċċa b'single isolation hekk ngħidu. Insomma dan kien perjodu ta' kriżi fil-ħajja ta' De Soldanis, perjodu ġdid għax dawn joħorġu ministri li jiena rajt li ma nafux bihom għadna ġifieri għad irid naħdem fuqhom għaliex hija hemm ċertu materjali insomma jgħaddi żmien imma naħseb li tajjeb li nibdew noħorġu dawn l-affarijiet almenu fuq dan l-aspett partikolari.